hanze y'u Rwanda duhere kuri iyi nkuru yaba nziza kuri Afurika ku birebana n'icyorezo cya COVID-19, aho ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko abahitanwa n'iki cyorezo kuri uyu mugabane bazagabanuka hafi kuri 94% muri uyu mwaka wa 2022 ugereranije n'umwaka ushize wa 2021, aho iki cyorezo cyoretse imbaga Xavera. Ni inkuru yo muri African News no muri Daily Maverick ivuga ko ibi bikubiye mu busesenguzi bushya bwa OMS bwerekana ko hirgabanuka ry'imfu rizabaho nk'uko byitezwe ko n'umubare w'ubwandu nawo uzagabanukaho hejuru ya 25% muri uyu mwaka jondanye. Ubu busesenguzi bwasohowe mu kinyamakuru cy'ubuzima cya The Lancet Global Health muri iki cyumweru bwerekana ko mu gihe mu mwaka ushize Afurika yapfushije abantu 113, ngo hari umuntu umwe mu bantu batatu utarigeze abarwa kandi yapfuye, bityo ngo imibare y'ukuri yakagombye kuba abantu 350 bishwe na COVID-19 mu mwaka ushize kuri uyu mugabane. Ubusesenguzi bushya kandi bugateganya ko mu mpera za 2022 n'uyu mwaka turimo abazaba barazize COVID-19 bazagera ku 23,000 mu gihe ubwihinduranye bushya bwa virusi n'uburyo zikwirakwira budahindutse. Ngo bitabaye ibyo abazapfa bazarenga 70,000. Ubu muri rusange iki cyorezo mu myaka isaga 2 kimaze mu isi, Afurika ibarura abapfuye 254 ku banduye miliyoni zisaga 12. Guverinoma ya Tanzania ivuga ko yishyuriye imyenda yose n'inyungu zayo umunyapolitiki Tundu Lissu yari yarafashe mu mabanki akiri depite, akaza kunanirwa kuzishyura kuva aho yamburiwe umwanya we mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania nyuma nyine yo guhunga igihugu muri 2017. Icyo gihe ntiyacanaga uwaka wari perezida John Pombe Joseph Magufuli wari warahagurukiye guhangana n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Gusa umwuka wa politiki aho muri Tanzania watangiye guhinduka nyuma y'urupfu rwa Magufuli rwo mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, ubwo yasimburwaga n'uwari vice perezida we Madame Samia Suluhu Hassan. Ibyo turabisoma muri The East African, Mwananchi, The Citizen, Daily News n'ibindi byiganjemo ibyo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho bitangira inkuru yabyo byibutsa ko Tundu Lissu wo mu ishyaka rya Chadema yahunze igihugu nyuma yo kurusimbuka. Abantu bitwaje intwaro batazwi bamurasiye mu murwa mukuru Dodoma, ntibahamya mu cyico, bamusiga ari igisenzegeri jondanye. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo bwana Lissu yahishuriye abantu ko hashize amezi 2 ahamagawe no muri Minisiteri y'Imari ya Tanzania bakamubwira ko inyungu zose yasabwaga zamaze kwishyurwa. Uyu munyapolitiki akaba asingiza guverinoma ya Madame Samia Suluhu Hassan yakemuye ikibazo cy'imyenda yose yari afitiye amabanki. Ibi rero bigahura neza nibyo mu ndirimbo ya 88 muzo gushimisha, indirimbo ifite inyikirizo igira iti yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Birahura n'ukuri. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko intambwe yatewe na guverinoma ari umusaruro w'ibyavuye mu biganiro by'imbona nkubone Tundu Lissu yagiranye na perezida Samia Suluhu Hassan mu kwezi kwa kabiri y'umwaka i Buruseli mu Bubiligi, niho byabereye, ari naho uyu munyapolitike yiberaga kuva yahunga Tanzania imyaka 5 yari ishize. Na n'ubu ni naho akiri. Muri 2020 Lissu yasubiye aho muri Tanzania kujya guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko atera utwatsi byayavuyemo byahaga intsinzi Magufuli, avuga ko habayeho kumwibira amajwi byatumye yongera guhunga igihugu cye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, avuga noneho ko hari abamukangishaga ko bazamwica. Iyo muri Tanzania tuviye twerekeze muri Kongo Kinshasa muri uku kwezi kwa gatandatu aribwo urukiko rw'ubujurire ruzasoma imyanzuro y'urubanza rwa Vital Kamerhe, uyahoze ari umuyobozi mukuru w'ibiro bya perezida Felix Antoine Tshisekedi, hanyuma aza kuregwa kunyereza miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika jondanye zari zaragenewe ibikorwa remezo perezida Tshisekedi yemereye abaturage mu minsi 100 ye ya mbere y'ubutegetsi bwe yagiyeho muri Mutarama 2019 ubisikanyeho na Joseph Kabila Kabangi. Inkuru yo ku rubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo ikibutsa ko muri Kamena 2020 urukiko rwa mbere rw'iremezo rwari rwamukatiye igifungo cy'imyaka 20 akora n'imirimo y'ingufu iyi bamwe bita y'agahato. Iki gihano ariko yaje kukijuririra kiragabanywa kigera ku myaka 13, nabwo ntiyanyurwa yitabaza Rusesemanza rwavuze ko mu mikirize y'urubanza harimo inenge nyinshi, igihano rugihindura imfabusa, ariko rusaba urw'ubujurire kongera kurusubiramo ko rwakabaye rukaburanishwa n'abandi bacamanza.
ubwo ejo kuwa kane urubanza rwasubukurwaga rero abunganira Kamere babwiye urukiko ko nta kimenyetso n'iki na kimwe simusiga cyagaragajwe n'ubushinjacyaha kugira ngo bwerekane ko yaba yarahawe kuri ayo mafaranga bivugwa ko yanyerejwe. muri uru rubanza Kamere areganwa n'umunyemari ukomoka muri Libani Samir Jamal na Jano Muhima wakoraga muri perezidanse ya Tshisekedi. tukiri aho muri Kongo kandi ku birebana n'ubutabera ejo kuwa gatanu nibwo François Beya wahoze hari umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu yagejejwe mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwimuriye inteko muri gereza nkuru ya Makala i Kinshasa ni mu murwa mukuru w'icyo gihugu afungiwe kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka. nayo ni inkuru yo ku rubuga rwa Radio Okapi ndetse no mu binyamakuru bya Eco News Forum des As Lofar na La Prosperité aho byibutsa ko François Beya yatawe muri yombi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka akaba akekwaho gucura umugambi wo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu mu cyiswe coup d'etat yaburijwemo. Beya bahimba Monsieur Sécurité cyangwa se bwana mutekano kubera uburamba afite mu nzego z'iperereza zo muri icyo gihugu kuva ku butegetsi bwa Mobutu areganwa n'abandi bantu batanu barimo abaofisiye mu gisirikare no mu gipolisi ndetse n'umusivili umwe. uwa gatandatu ufite ipeti rya brigadier we yaratoretse arahunga. Savera duhindura ingingo twerekeze muri Nigeria. Dr Samuel Kanu ukuriye itorero ry'abametodiste yasobanuye impamvu abamushimuse bahawe ibihumbi 240 by'amadolari y'Amerika kugira ngo bamurekure hamwe n'abandi bapasitori babiri bashimutanywe ku cyumweru ubwo bari mu nzira bavuye gusenga. Byabereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Premium Times, The Africa Report, Sahara Reporters, Africa News, The Punch na Daily Post bikandika ko abakozi b'Imana barekuwe nyuma y'amasaha 24 bamaze mu bunyagiro. Dr Kanu yasobanuye ko nyuma yo kumwereka imanga bajugunyamo imirambo yabo bashimuta bakabica nyuma yo kutishyura amafaranga baba babasabye ari nako bababwira ko nabo baza kubagenza gutyo ngo yahise ava ku bintu akayamvugo yemera gutanga miliyoni 100 z'amanayira arizo zihwanye n'ibihumbi 240 by'amadolari y'Amerika mbese miliyari zirenga 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Ati haguma magarada naho ibintu byo nibishakwa. Ayo mafaranga yo kwigura ngo yakusanyijwe shisha itabona n'itorero ry'abametodiste ayoboye muri Nigeria maze akavagari kabonetse gatwarwa mu mifuka 5 umwe urimo miliyoni 20 z'amanayira ariyo mafaranga akoreshwa aho muri Nigeria. Savera iri nayira rimwe n'amafaranga y'u Rwanda hafi 2 n'urumiya. Uyu muyobozi w'abametodiste bo muri Nigeria agahakana ko irekurwa rye nta ruhare na rumwe abategetsi b'igihugu cye babigizemo ngo we n'itorero rye bariziziye mbese birwanyeho ubwabo jondanye. Iyi nkuru Savera ikanzura yibutsa ko kuva muri 2011 abashimusi b'abantu aho muri Nigeria bamaze kuvanamo akayabo ka miliyoni 18 z'amadolari arizo miliyari zikaba 20 ubaza mu mafaranga y'u Rwanda kandi ngo arenga kimwe cya kabiri kizo miliyari ngo bayabonye hagati y'umwaka wa 2016 n'uwa 2020 mbese mu gihe cy'imyaka 5 gusa. Mu Bwongereza ho kuva ejo bundi kuwa kane bari mu birori by'iminsi 4 bizihiza yubile y'imyaka 70 umwamikazi Elizabeth wa kabiri amaze ku ngoma kuva yasimbura ise George wa kabiri akimara gutanga ku ya 6 Gashyantare 1952. Iyi yubile kandi yanahuriranye n'imyaka 69 ishize Elizabeth wa kabiri yambitswe ikamba ry'ubwami hari ku itariki ya 2 Kamena 1953. Ni inkuru yagarutsweho cyane n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka The Guardian, Daily Telegraph, Daily Mail, The Sun, New York Times, Washington Post, Daily Express, France 24, Le Figaro, La Repubblica, Süddeutsche Zeitung n'ibindi umuntu atarondora ngo bimari muzingo. Savera ntago wabimarayo. Byanditse ko Elizabeth wa kabiri ubafite imyaka 96 y'amavuko ubuzima bwe rero hafi ya bwose ngo yabuhariye ubwami bw'Ubwongereza. Ubutumwa bw'ishimwe bwaturutse mu mpande enye z'isi bukavuga ko hari umwamikazi w'ikitegererezo wubashywe cyane kandi unakunzwe bitavugwa kuri iyi si ya rurema. Bimwe muri ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru nk'iki cya Süddeutsche Zeitung cyo mu Budage byanditse ko abaperezida ibyago amakubana za virusi biza bikagenda ariko ngo umwamikazi we akaguma aho ahagaze bwuma mbese aganje. Aganje nicyo bivuze. Urambe bwe ku ngoma mu gihe cy'imyaka 70 yose umushyira ku mwanya wa gatatu w'abandi bararambye mu bwami inyuma yande nande. Ni nyuma y'umwami Louis wa 14 mu Faransa uyu yategetse kuva mu 1643 ageza mu 1715 ariko harimo imyaka 8 yabanje gutegekerwa na nyina. Hakaba n'umwami wa Thailand Rama wa 9 we ingoma ye yayimye kuva mu 1946
kugeza nyine atanze muri 2016 mbese apfuye. Nubwo ngo amaze iyo myaka yose Elizabeth wa kabiri amaze iyo myaka yose ku ngoma kandi akaba hanageze mu zabukuru, ngo ntabwo ateganya kwegura ngo abererekere umuhungu we Charles wamaze kumenyekana ko ari we muragwa ngoma. Impamvu ngo nuko mu ndahiro yarahiriye mu rusengero ubwo yimikwaga mu 1953 hakubiyemo ko azambara iryo kamba kugeza yitabye Imana. Mu bayobozi bo ku isi bamwifurije yubile nziza harimo Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru wagize ati: mboherereje ubutumwa bwanjye bw'ishimwe kuri mwe no ku baturage banyu muri iki gihe mwizihiza imyaka 70 mumaze ku ngoma. Mu mwaka ushize ibiro ntaramakuru Kesina bya Korea ya Ruguru byatangaje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yashimiye Kim Jong-un ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 73 yari ishize icyo gihugu cya Korea ya Ruguru gishinzwe. Ibihugu byombi Korea ya Ruguru n'Ubwongereza bikaba bisanganywe umubano muri diplomasi guhera mu mwaka w'2000, mbese hashize imyaka 22 uwo mubano uriho Xavier. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri niwe muyobozi w'ikirenga w'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza byiganjemo ibyahoze bikolonizwa n'Ubwongereza. Muri 2009 nibwo u Rwanda rwinjiye muri uyu muryango ugizwe n'ibihugu 54 ugaturwa n'abaturage miliyari 2 na miliyoni zisaga 400. Muri ku kwezi kwa gatandatu i Kigali mu Rwanda nk'uko twabigarutse hateganijwe inama ya Cogamo ihuza abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo muri uyu muryango wa Commonwealth washinzwe ku itariki ya 11 Ukuboza 1931. Icyicaro gikuru cyawo kikaba i Londres mu Bwongereza. N'igikomangoma Charles kizaba kiri i Kigali. Reka iyo ngingo nayo tuyiveho mu gihe ejo kuwa gatanu iminsi 100 yari yuzuye umunsi ku wundi Uburusiya bushoje intambara kuri Ukraine. Umuryango w'abibumbye wavuze ko iyi ntambara itazagira uwigamba intsinzi. Nk'uko byanditswe na France 24 ndetse no ku rubuga rwa Radio RFI, ngo ibi byemezwa n'umuhuzabikorwa wa Loni muri Ukraine Imana Wad wagize ati: iyi ntambara ntifite kandi ntizagira uzayitsinda ngo yigine intsinzi. Ahubwo iyi ntambara igomba guhagarara kubera ko tunyotewe amahoro, abantu bagatura batekanye, dore ko hari miliyoni 14 z'abanya-Ukraine zamaze kuvanwa mu byabo nyuma y'amezi 3 gusa y'intambara. Bwana Imani Awad aravuga ibi mu gihe imishyikirano hagati ya Ukraine n'Uburusiya imaze ibyumweru byinshi yarahagaze Xavier. Hagati buri ruhande rurivuga imyato jondanye nk'aho Presidence y'Uburusiya yishimira ko nyuma y'iminsi 100 hari zimwe mu ntego bihaye zagezweho, nko kuba hari uduce twinshi bise ko babohoye. Ni mu gihe ku rundi ruhande rwa Ukraine Perezida Volodymyr Zelensky avuga ko intsinzi zabi yabo kubera ko ngo nyuma y'iminsi 100 bamaze gutsimbura Uburusiya mu duce tutari dukeya bwari bwarafashe kugeza hafi y'umurwa mukuru Kiev. Nyamara kuwa kane ejo bundi Zelensky yavugaga ko ingabo z'Uburusiya zigenzura 20% by'igihugu cye, mbese ahangana na kilometero kare 125. Perezida Zelensky yakomeje kandi avuga ko buri munsi hapfa abasirikare be bari hagati ya 60 n'100 naho abandi 500 bagakomereka. Ku birebana no gukomanyiriza peteroli na gazi biva mu Burusiya, iki gihugu cyeruriye abanyamurayi ko aribo bazaba ba mbere mu kugirwaho ingaruka n'ibyo bihano, nk'uko byatangajwe ejo bundi kuwa kane na Minisitiri w'Intebe wungirije w'Uburusiya ushinzwe iby'ingufu uyu ni Bwana Alexandre Novak. Kuri ingingo y'iby'ingufu, guverinoma ya Nigeria igiye kubaka umuyoboro wa gazi uzagera mu Burayi unyuze muri Maroc. Ngo iki gitembo kizajya gikusanya gazi yo mu bihugu 15 bya Afurika y'Uburengerazuba jondanye kijyane mu Burayi yinjiriye muri Espagne. Uburayi bukavuga ko bwerekeje amaso muri Afurika mu rwego rwo kugabanya ibyo guhora burambirije kuri peteroli na gaze by'Abarusiya. Twanzure iki kiganiro tubabwira ko igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru kizakinirwa muri Qatar mu mpera z'uyu mwaka kiri kuzenguruka hirya no hino ku isi mu bihugu 51 birimo 32 bizajya muri Qatar, aho Afurika izaba ihagarariwe n'ibihugu 5 ari byo Senegal, Ghana, Cameroon, Tunisia na Maroc. Iyi nkuru yo muri Africa News na The Standard ikavuga ko iki gikombe gikozwe muri zahabu gusa, gipima ibiro 6 n'amagarama 142, kiri gutemberezwa na ambasaderi w'uru rugendo rwacyo ari umunyabrazil wafashije igihugu cye cya Brazil kwegukana icyakiniwe muri 2002. Iki gikombe gitemberezwa cyakozwe mu 1974. Ni hambere kuva tariki 28 z'ukwezi gushize iki gikombe kiri muri Afurika y'Epfo, igihugu cyabaye icyambere muri Afurika kwakira igikombe cy'isi muri 2010, cyari gikiniwe bwa mbere kuri uyu mugabane. Cyahageze kivuye muri Kenya aho cyamaze iminsi 2 jondanye gikorwaho gusa n'umukuru w'icyo gihugu Uhuru Kenyatta. Ibinyamakuru byo muri Kenya bikavuga ko ubwo muri 2010 cyahanyuzwaga kijya muri Afurika y'Epfo cyakozweho
gusa n'uwari perezida nabwo icyo gihe Mwai Kibaki. Ibi binyamakuru kandi bigasobanura ko impamvu gikorwaho n'umuntu umwe gusa aho muri Kenya ari uko ngo ubundi mu muco w'icyo gikombe cy'umwimerere ngo gikorwaho n'abagitsindiye cyangwa se abakuru b'ibihugu gusa. Bisobanuye ko aho muri Kenya nta wagitsindiye, ahubwo niyo mpamvu gikorwaho n'abakuru b'ibihugu nabwo bakiriho, mbese bakiri ku butegetsi. Hagati aho kandi abakunzi ba ruhago muri Afurika y'Epfo bishimiye kongera kubona icyo gikombe nyuma y'imyaka 12 kibereye ku butaka bwabo. Bifuriza amakipe 5 ya Afurika kuzarushaho kwitwara neza nka Ghana uko yabigenje iwabo muri Afurika y'Epfo ikagera muri 1/4. Bavuga ko byashimisha kurushaho ayo makipe ya Afurika aharenza akagera muri 1/2 jondanye, ndetse no ku mukino wa nyuma byanarimba akanagitahana. Kubera iki se ahubwo kuri uyu mugabane amateka atakwandikwa? Kiramutse gitahanywe nyine nimwe muri ayo makipe 5 azaba ahagarariye Afurika muri Qatar. Igikombe cyo muri Qatar kizatangira ku ya 21 Ugushyingo gisozwe ku ya 18 Ukuboza 2022 n'uyu mwaka turimo. N'ubwa mbere kizaba gikinwe muri ayo mezi kubera ko ubundi cyari gisanzwe kiba muri Kamena na Nyakanga. Ni n'ubwa mbere kandi kizaba kibereye aho mu burasirazuba bwo hagati. Amahirwe masa kubasekewe no kuzigaragariza muri Qatar mu mpera z'uyu mwaka. Ni nuko twanzuye natwe tuzasubire kuwa gatandatu ku masaha nk'aya. Nta yindi ntumwa tuzaburane. Nari Nyirarukundo Xavera, bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ciao ciao.